gdje ste Bosanci? Isto do duše da, ne, mislim znam liku, znam timove većinu, ali da li sam ikad gledao? Slovenci možda i jesam nekad, ali Bosance definitivno nikad. Ono što znam jeste da je Sloboda Tuzla katastrofalna. Goški isto nije nešto bolje. Konjic također. Igman. Tako da, eto. Ajmo krenuti. Široki Brijeg protiv Veleža. To će biti klasična 1-1 utakmica. Doboj protiv Bjelinja. To je 1-1. Borac Banja Luka protiv Goška. 3-0. Zrinski Sloboda Tuzla 4-0. Sarajevo će dobiti 3-1. I Željezničar će kiksnuti 0-0. Ajmo dalje, Posušje dobija Slobodu Doboj 1-0. Zrinski u kakvu utakmica. Dobit će Borac Banja Luka. 2-1. 1-2. Željezničar mora se poraviti nakon onog izgubljenog, a Sarajevo će primiti gol. Idemo dalje, Sloboda Tuzla, Veleš Mostar 0-2 i Bijeljina 2-0. Idemo Jelaš Bijeljina 1-2. Sarajevo Zrinski 1-3. Sloboda Doboj 0-0. Sloboda Doboj 0-0. Široki Brijeg protiv Posušja 3-1. Željezničar 1-0. I Borac Banja Luka Sloboda Tuzla 4-0. Sloboda Tuzla 1, daće ga Bijeljina, sam trenuo će Bijeljina dati 3. Borac Banja Luka Sarajevo 1-1. Posušje će izgubiti od Mostara 1-2. Zrinski dobija Željezničar 1-0. Igman 0-0 i Goški 0-1. Dobij. Široki Brijeg 1-1. Veleš 1-0 dobit će Mostar. Sloboda Doboj Zrinski 0-2. Bijeljina 3-1. 3-1 Posušje, Željezničar, Borac 2-2 i Sarajevo 3-0 protiv Slobode Tuzla. Goško, Veleš Mostar 0-1. 1-1 Posušje će kiksnuti protiv najslabijeg tima u ligi. Igman Bijeljina 1-2. 3-1. 2. Borac Banja Luka će isto kiksnuti 1-1. Posušje dobija Igman 1-0. Bijeljina će kiksnuti, ali još 0 protiv Goška. Široki Brijeg. Radio neočekivani dobije Borac Banja Luku 2-0. Veleš Zrinski 2-3. Sloboda Doboj 0-1. I Željezničar Tuzla 0-0. Najmo se kašiti 2 puta krene Sloboda Tuzla. I bude 1-0, ali znate. Sloboda i Veleš Mostar. Veleš. Borac Banja Luka Veleš 3-1. Goško Posušje 0-2. 0-2. Sarajevo Široki Brijeg 1-1. Željezničar dobija Doboj 1-0. To je sigurica. I Bijeljina će namučiti 4-2 Zrinski. Sloboda Tuzla će pobijediti Igmane 1-0. 31. kolo Bijeljina Bega. Bijeljina će izgubiti na svom terenu 1-2. Bijeljina će biti neće izgubiti. Posušje Zrinski 0-4. Igman 0-0. Doboj 2-0. Veleš će dobiti Sarajevo 1-0 i Široki Brijeg protiv Željezničara. Pa Širokom Brijegu treba Željezničaru, pa isto treba, tako da će biti prijateljski 1-1. Ako Sarajevo pobedi gotovo i ovdje ko će biti šta, mislim ako Sarajevo pobedi sigurno idu u konferenciju ili Ligu Evrope kvalifikacije, ako Široki Brijeg pobedi ili nerešeno, gotovo izvrstno ko će ispasti gole iz lige, tako da krenu Sloboda Tuzla, Gabriel 2-2, Široki Zrinski, Igman 2-1, 2-0, 2-0 posljednje utakmice na svom terenu, pa bit će 4-0 će biti. Sarajevo, Bijeljina, prijateljski 0-0, Željezničar Mostar 2-1, Borac Banja Luka Posušje 1-0 i Sloboda Doboj protiv Širokog Brijega 0-0. Tako da, ajmo, posljednje kolo. Bijeljina, Željezničar Sarajevo. Pa nikom neće trebati, 2-1, pustit će to Sarajevo. Gošk, Zrinski 2-4, Posušje Sarajevo 2-2, Igman neće dati go Borcu Banja Luka koji ima jako dobru odbranu 0-4, Veleš će pobijediti 2-1 Doboja i Široki Brijeg će remizirati sa Tuzlom 1-1. I evo kako izgleda moja tabela na kraju. Pa prvo 4 mjesta su mi bukvalno ostala isto. Prevelika je tu razlika da bi moglo nešto da se promijeni. Radnik Bijeljina mi je dosta skočio, čak na 5. mjesto, ne znam ni ja što. Veleš, Mostar, prognozirao sam dosta velik pad Širokog Brijega, vidjet ćemo šta će se to desiti. I idemo ljudi sada na Srpsku ligu. Mislim, ovdje će samo, ne znam, manje više sve jasno. Ko će biti prvak, ko će ispaciti sve to, ali dobro. Nažalost neću raditi sada playoff, pošto
to će biti tek dostupno za 2 kola, ali prognozirat ću ko će otići u playoff, ko će ispasti, pa ko zna možda i jednog dana kada se završi ovo velika tabela, kad krene playoff, možda odvodim simulaciju playoffa da vidim tačne prognozu playoffa. IMT protiv Novog Pazara. Ja tu predviđam 1-1 da će biti, vidjet ćemo kako će se odbiti. Radnički će pobediti Tekstilac 1-0, Partizan Bačka Topola, Bački kori pod nogama i zato će biti 2-2. Vojvodina Zvezda 1-3. Napredak protiv Radničkog 1-0 za Napredak. OFK Beograd Jedinstvo UB. Dobit će OFK Beograd 2-0. Spartak Subotica protiv Mladosti Lučana. Eto, može biti svašta, ali verujem da će Spartak Subotica mora pobediti ovo. Željezničar Pančevo protiv Čukaričkog 0-0. Dakle, šta se sada dešava? Dosta timova je otpisano. Radnički Niš, Napredak, IMT neće ići u play-out, a borbu za play-off Spartak Subotica, Željezničar Pančevo, Čukarički, Bačka Topola, Novi Pazar, Vojvodina isto ugrožena. Tako da sigurno je Mladost Lučani. Jedinstvo će izgubiti od Napretka, ali Napretku to ništa neće značiti. Da su u prošlom kolu lepo pustili da Radnički Niš pobedi, stvari bi bile drugačije, ali dobro. Radnički će izgubiti od Partizana 1-3. Bačka Topola, Željezničar Pančevo na svojim terenima će pobediti Željezničar Pančevo. Skoro pa sigurno, sigurno otići u play-out. Čukarički protiv IMT-a. Čuka dobije 1-0. Za sad i oni idu gore. Novi Pazar, Radnički Niš. Novi Pazar, Radnički Niš. Pa nešto mi tu ne deluje baš ni jedni ni drugi ubedljivi, tako da ću prognozirati 0-0. Tekstilac, Spartak Subotica. Reći ću 1-2 za Spartak i Subotice. Mladost Lučani, Vojvodina. Neće Voša uspjeti da ga odigraće 0-0, ali dovoljno da budu u play-outu. I Zvezda OFK Beograd 3-2 će biti. Okay. Mislim da nema šta da se priča ko će biti novi prvak. To će biti Crvena Zvezda. Po meni pa i zasluženo, možemo reći slobodno i zasluženo. Mislim trenutno imaju najboljeg strelca, šerifa NDA naše Super lige, međutim tu je još i Kataj koji je na 8. mjestu, naravno Ilić, Duarte, tako da Zvezda je nekako sigurno prvak. Sve su to velika imena, ali da, mislim da će i šerif NDA na kraju uzeti zlatnu kopačku, tako da kažem. S druge strane, Partizan koji se napokon stabilizovao, nadam se da će biti bolji u sljedećoj godini i da ćemo imati napokon neku zanimljivu trku sa šampiona Srbije. Nadam se da će srpski klubovi raditi nešto u Evropi, tako da držim palčeve tome, a oni koji su mi razočarali definitivno jeste Čukarički. Naravno, tu je i TSC i Vojvodina.
Ne znam šta se dešava sa ta tri kluba ako ne izbore play-off. Zaista ću ostati šokiran i bit će mi dosta krivo, jer realno Radnički Niš i OFK Beograd nemaju niti taj stadion, niti tog kapacitet publike da se nosi u Evropi sa glomaznim navijačima kao što su iz Bode, Glinta ili bilo koji drugi klub. Tako da se nadam da će se dići srpski klubovi i krenuti da gaze Evropu. Ne samo srpski, nego generalno balkanski. A sada mi idemo na Hrvatsku. Nju sam ostavio za kraj zato što je realno najzanimljivija borba, naravno pored ne znam ni jednu utakmicu koja će biti tako zanimljiva, ne znam ni jednu ligu sa Balkana koja će biti tako zanimljiva kao što će biti hrvatski HNL. Lokomotiva Zagreb protiv Gorice. Pa, 0-0. Neće Gorica tako lako izgubiti. Neće ni izgubiti, jel te? Istra protiv Osijeka. Mislim da će dobiti Osijek 1-0. Slaven Bjelupo, Rijeka. Rijeka će dobiti utakmicu na 1-2. Hajduk, Šibenik 3-1. I Varaždin protiv Dinamo Zagreba 0-2. 28. kolo Varaždin se vraća protiv pobjede nad Goricom 1-0. Slaven Bjelupo protiv Hajduka na svom terenu. Prognozira 0-0. Istra, Dinamo Zagreb 1-2. I Lokomotiva protiv Rijeke 1-1. Šibenik, Osijek 0-1. Tako da će Dinamo sada doći samo na 3 boda razlike od Rijeke. Slaven Bjelupo, Šibenik 1-1. Gorica protiv Istre. Gorica će pobjediti na svom terenu 1-0. Dinamo Zagreb, Osijek. Verujemo Kiks Dinamo ovdje da će biti 2-2, a Rijeka Varaždin također 0-1 za Varaždin. Hajduk će se vratiti u formu napokon pobjeda 3-1 Lokomotiva Zagreb. Sad će Hajduk biti prvi. Šibenik, Dinamo Zagreb nema šta. 0-4 nema bude. Lokomotiva Zagreb. A Slaven Bjelupo 1-1, Varaždin, Hajduk 0-0, Osijek, Gorica. Osijek će pobjediti 1-0 Goricu i Istra, Rijeka 0-2, moći Rijeka. Da pobjedi utakmicu i sad opet Rijeka ima tu prednost, svega 2 boda je razlika. Slaven Bjelupo protiv Varaždina 0-0, Lokomotiva Šibenik. Ne, Šibenik pobjeđuje utakmicu, pokazuje da nisu još otpisani. Jako Gorica će odigrati 1-1 protiv Dinama, Hajduk će demolirati 1 Istru, a Rijeka Osijek 0-0. Sada je Hajduk Split na plus 3 odnosno na Dinamo Zagreb. Varaždin, Lokomotiva Zagreb 0-1. Osijek, Hajduk Split. Dobit će ovdje Osijek 1-0 i ovaj derbi koji će ići u korist Dinamo Zagreba. Malo će sudija navući, tako da verujem u pobjedu Dinama. 1-0 će Istra pobijediti, Šibenik pobeđuje Goricu za komplikuje. Stvarno od tabele, gdje je sada isti broj tabela i samo pitanje ko će imati koliko razliku. A trenutno je Dinamo Zagreb prvak, kao što vidimo. I onda Hajduk, Dinamo Zagreb. Ja ovdje verujem u pobjedu Hajduka 2-1 na njihovom terenu u Splitu, a Rijeka protiv Gorice će ih nakratati 4-1. Jako Gorica uvijek dobro igra protiv velikih timova, Rijeka će pokazati ovdje silu. Lokomotiva Zagreb, Istra. Ja vidimo ovdje Remi, Slaven Bjelupo će izgubiti 1-2 i Varaždin 0-0 protiv Šibenika. 34. kolo, 3 kola protiv kraja, 3 boda razlike. Imamo derbi Slaven Bjelupo, Gorica igra 0-0 protiv Hajduka. Istra dobio Varaždin 1-0. Osijek, Lokomotiva 2-3 za Lokomotivu iz Zagreba i Šibenik gubi 2-0 od Rijeke. Sada je Rijeka prvak. I onda Hajduk, Dinamo, Hajduk Rijeka. Prognoziramo ovdje pobjedu Rijeke 1-0. Istra, Šibenik. Istra pobjeđuje 1-0. Lokomotiva Dinamo 0-0. 1-1. Pobjedit će ovdje Dinamo Zagreb. Slaven protiv Gorice 1-2. Gorica će pobjediti Varaždin. Osijek 2-1. Sada je Rijeka prvak i 36. kolo. I ono što je bitno sada, Rijeka, Hajduk, ja prognoziram 1-1. Ljudi moji, 1-1, tako da će Rijeka ipak biti prvo zbog bolje golo razlike trenutno i idemo na posljednje kolo. Šibenik će ovu utakmicu nažalost izgubiti od Hajduka 0-2. Hajduk je trenutno prvi. Osijek, Istra 1-1 će biti. To ne menja ništa, oni nisu konkurentni, je to ne bitna utakmica. Gorica će pobijediti Dinamo, Lokomotivu iz Zagreba, mada ni to ne biti utakmica sada. Dinamo će pobijediti 4-2 Varaždin. I Dinamo sad trenutno prvo, to će Rijeka kiksnuti i odigrati 0-0 protiv Slavena Bjelupova. Moja konačna tablica će biti ovakva. Biće prezanimljivo vidjeti da li sam jednu utakmicu ubo. Kada bi ovako bilo do samog kraja, to bi bilo nevjerovatno. Tako da stvarno verujem u ovaj rezultat i ovu tabelu. Mislim, šta više reći o hrvatskom HNL-u. Najbolji strelac Livaja, normalno. Sad se i Petković je vratio za Dinamo, tako da
Nakon kad on uđe u formu, svi znamo kako Petković igra. Očekujem da će Dinamo krenuti da gazi sve redom. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!